أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. حمد رب عالم ربين، صلاة و سلام لسر پیغمبر ما، پیغمبر رحمت حضرت محمد مصطفى بن. صلاة و سلام لسر أهلي وي و أصحابي وي تفكا بن حتى روجا قيامتي. قالي مسلمانا دوي صحبتا خدا أمي بحثا حلال و حرامي مهو فهم بكي أمي بحثاوي بكن. خدا عز وجل د سورة النحل آية 116 دا وها قوتيا: بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. صدق الله العظيم. خدا عز وجل دبيجي دبي اوان تشتي گوزمان و بفرا وصفا جير ددن نبيجن اف حلالا و اف حراما، يعني تشتكي قون در حقي ويدا كسن نزان بن بدرو زماني و وصفكي جير بدي بأف حلالا و أف حراما ولو نبيجن وني افتراي إخنا ستو خدا دا بدروي، يعني تشتكي قو حلال بي و زمان وصفا جير بدي بحراما اب افتراي دخنا ستو خدا دا بدروي. يعني تشتكي حرام بي زمان وصفا جير بدي بأفتشت حلالا اب هنگي افتراي بدرويت كنستو خدا دا. ايدي خدا عز وجل بيجي ولا تقولوا نبيجن لما او تشتي تصف ألسنتكم قزمان ووصفات جليتكي بدروي نبيجن اف حلالا و اف حراما جبوكون افتراء بيخنستو خدا دا بدروي. إن الذين يفترون على الله الكذب أوانكو بدروي افتراء لخدا دكين لا يفلحون خلاص نابن، يعني خلاصيا و تنيا إنسانكي قو بفرا افتراء لخدا بكي دروا لسر خدا بكي اب إنسان خلاصيا وينينا خلاص نابي. جبر ويكي د تشتي حلال و حرام دا حتى قوم هو تشتكي بحلالا يعني تشتكي مهو بحراما قرك بالقيام هو زانبونا مهو كسن جير هبي. تشتكي قو زانبونا مهو جير النبي قرك مهو نبي جي حلالا يعني حراما. إنسانكي بزانبون بيلرك تشتكي حلال حرام بكي، يعني تشتكي حرام حلال بكي او انسان نعوذ بالله جدين درت كبي دبي كافر. جبر ويكي تشتي حلال قرك مهو نبيجي حراما، تشتي حرام مهو نبيجي حلالا. قالي مسلمانا حديثا پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاتي روايت کرنج نعمان كوري بشير خدا جوا راضي بي دبي مساع كريا ش پیغمبر عليه الصلاة والسلام پیغمبر رحمتي وهاد قوت دقو حلال بليا تشتي حلال بلينا تشتي حرام جي آبلينا. دا أراء حلال و حرامي دا شبهلي تشتن هنا تشنا شبهلي هنا
gelekê insana wan nizanin yani gelekê insana nizanin heqîqeten ev tişt helala yan herama yani şübhelîne. Ew kesê goş tiştê şübhelî xwe dûr bigirê, bi tiştê şübhelî emel nekê, ew dînê xwe jî û namûsa xwe jî bêrî dike, muhafaza dike, saxlem dike. Ew kesê got bikeve nava tiştê şübhelî de, tiştê şübhelî emel bike, yê keve nava heramî de. Pêxember aleyhisselam ornekaniye dibêje weke şivanekî got pezê xwe li dora hemyekî biçêrênê. Nêze got ew pez bikeve wî hemî de ji wî hemî biçêrê. Yani mesela erdekî çandiniya şivan jî pezê xwe bibe kêleka wî erdî, wextê heme ji wî pezê xwe gafil bibe, pezê wî yê keve nava wî hemî de yê heramiyê bixwe. Pêxember aleyhisselatu vesselam gotiya şiyar bin ji her milûkî re hemîkik heye. Hemyê Xuda tiştê got Xuda heram kirine. Yani mesela insanekî milûk wextê hemyê wî hebe got miho herê bikeve nava hemyê wî de yê ser xeyîdê. Êdî hemyê Xuda jî tiştê got Xuda heram kirine. Tiştê gotî ev tişt heram e, vî tiştî xwe jê dûr bigirin, vî tiştî nekin, ew hemyê Xuda ne. Wextê miho bikeve nava wan herama da, bikeve nava wî hemyê Xuda de got gotiye heram in van tişta nekin, Xuda yê miho dê cezayê. Dîsî Pêxember aleyhisselam dibêje di vücuda insanî de parçekek goşt heye. Wextê got ew parça î saxlem bê, î sehîh bê, temamê cesedê insanî yê sehîh bê. Wextê got ew parça xirabûyî bê, temamê cesedê insan yê xirabûyî bê. Gelê Müslümana ew parça qelb e. Yani qelbê insanî wextê ku î saxlem bê, qelbê wî şixwedar e bê, qelbê wî î sehîh bê, bi îmanê î dagirtî bê, destê wî jê sehîh bin, çav jê sehîh bê, ziman jê sehîh bê, guh jê sehîh bê, ling jê sehîh bin. Yani wextê qelbê insan î temîz bê, baxiliyê Xuda bê, tirsa Xwedê tê de hebe, insan evan eዕdayê wî ya dî tevvek jî tirsa Xuda yê bware çêbê heramî nakin. Qelbê insanî wextê ku ji Xuda tirs bê, çavê insanî li heramiyê nameyzênê. Qelbê insanî î temîz bê, zimanê insan heramiyê nabêje. Derawa nake, bêbextiya nake, sebê nake, xeberdanê got ji dinya wî re û ji axireta wî re nemenfîatilîne nake. Guhê wî li heramiyê nahsênê, dest dirê jî bal heramiyê ve nabê, ling bal heramiyê ve nameşê. Kengî wilo nakin wextê qelb î saxlem bê. Kengî qelbê insanî saxlem dibe, qelbê insanî miho zanê ku va qelbê wî saxlem e, wextê got emrê Xuda bi cih anî û xweş heramiya dûr girt, miho zanê ev insan qelbê wî tirsa Xwedê tê de heye. Ama insanekî li mêj neke, rojî negire, zekatê nedê, zulmê bike, bêbextiya bike û ha bêjî qelbêm temîz e, ha bêjî qelbêm temîz e, ew insan derawa dike. Temîzbûna qelb bi emelê salih a, bi dûrbûna ji heramiya ya, bi pêkanîna emrê Xuda ye. Gelê Müslümana rojekê Pêxember aleyhisselatu vesselam ji eshabiyê xwe re
بحثا حلال و حرامي دكر وها بلگيك داوا دبي خدا عز وجل در حق حلال و حرامي دا وها بنزمك اورنك تيني دبيرك تفكر بكن جعدك تفكر بكن جعدك راستا لهر دو طرفي وي جعديجي ديوار هنا يعني جعديا هر دو كيلكي وي راستي وي چپي وي جسيري حتى صوني ديوارا ده هر دو ديوارا دا جسيري حتى قدگهي عردي پرده هنا يعني او ديوار پرده كرينا بنوا پرده دا بوا ديوارا و دريه وكري هنا لسري ري يكي يگوت كبنا ري دا گوربلي كك هيا گوربلي هنا و شيار دكن دبي ورن بكبنا فيريا راست دا دبي قلي انسانا دبي تفك ورن بكبنا فيريا راست دا جفيريا راست نفقتهن دو اورتاري دجي باشقا يكم هو شيار بكن هنا هنكا قوبي امي وا پردا لسر دريا راكن وا ايقاز دكن دبيجن ون چدكن وا پردا لسر دريا نراكن اگر گوون وان پردا لسر دريا راكن وني جري دركبن وني بكبنا يعني گناه دا وني بكبنا لاب عذاب دا جوارا وهاد بيجن پیغمبر عليه الصلاة والسلام جبونا كو في بنزت مجمرة دها قو ام فهم بكن وها قوتيا اوري اسلاما هر دو دیواره لهر دو طرف ویجی سنر خدانا گو خدا تید بجید بس سنرا اشمیش نکن او دریه وکری جی یا ساق خدا نتشته گو خدا گوتی یا ساقن وانکن او جی دریه وکرینا دسره ریدا او اویارجی اوی کم هو شیار دکه او جی کتابا خدایا دورته د جمگو هنک اویارجی هنه مهو شیار دکن اوانا جی اوان چشته گو خدا عز وجل اخستنا قلب مسلمان دا يعني گو حقيقتا او حقيقت مهو شيار دكي ناهلي مهو بكفي گناه دا اوانانا يعني قالي مسلمان جبان مثالا چه تفهمي دين اسلامي ريك راستا دوير يا راست دا كيلكي ويدا سنري خدا هنا دريه وكري هنا او دري اپردكرينا گرك مهو دريا راست دا هري جريا راست در نكبي وا سنرا مهو پردا لسر نراكي جبونا كو مهو نكبي عذاب دا جبونا كو مهو بأمريا خدا مهو نكي خدا عز وجل فكرة حلال و حرامي بما بدي فهم كرن وخدا عز وجل بكي نصيبي ماكو ام حلالي حلال دزانن ام حرامي حرام دزانن و ام خوش حرامي دور دكرن و ام تشتي حلال دكن خدا عز وجل د دنیای دجی قنجیب دیما د آخرت دجی قنجیب دیما و مجعذاب ایگیر محافظه بکی خبردان ما داوی حمد رب عالم ربن